Hello gagayam, kumusta kayo na imbag nga oras yu amin? Sapay kumata nakaradkad ti tunggal maysa, itiag na nayon. Baro man na nakapadasan ti mga ganyo, diti YouTube channel Jenna Almoite Drama, diti drama ama ng biyanang, tingkay mga gan, kat manipod ka ni Kabsat Andres saan napudno anagan. Ngamsak ti amin makablawa mampay, The Bench, Angelo Ladero, di Talawak, Pangasinan, Wano Lawak, Pangasinan, kastamatan ka ni Aldo Tagi, kan Venus Espanto, kan asawa na Joseph Espanto, kan Buyaw family di Tawaig Gatang, kan aminan agagayam na itibalas. Kastoy man ti kunani Kabsat Andres, dirma ng biyanang, kapadasak man idi kabambanwagak tipay daramak kan ka. Gaputa danam na mga kapangalaki ti kwarta, diyako nagpursigi ang nagtrabaho. Rugyak man nga rod, ti agsalaysa. Nakaluto akaon, nakagauak pa yan, mangantayaw andraw. Kahit ayan tayo anak mo ngay, din sapay mo't nakarieng, aldaway. Mangantulatan no kay kaya na. Riniing ko ngamdi mo bumangon. Aginat-inat lang itay ririingag. Ay, una yan day tanga anak ta. Kaslabak nang. Naimbagpay kat nagitay bak nang tanagagat dalat tangag trabaho. Nga oray adaw ti kwartada. Ay, wang nga roda. Awam mo dengdenggan na asaw. No bagbagaam, win-awin, ngamdi mo't aggunay ngag trabaho. Ala, mangantang aruday. Mabisi na kaon. Kaano nga'y nagtrabaho ka, anak kaw? Urayam, ako mapsot ka, sa kagsapaw, iti panggedam. Awan mo't nga rod mayat at trabaho amaster kan. Anya aya at trabaho ti sapsapulaw. Napili ka mo't ngamin iti trabaho. Kat amamat nga awan na ilupas mo akursaw. Mabalin mo mati makikonstruksyon. Ay na, agsakit ti ulok nung kasta ti trabaho ta napudot. Kumaro ti migraine kaw. Anya, no di mo kayat, di sumurot ka kanimanong mau ama panagkalap. Mayat mo, ti kita na ti panagkalkalap na. Ay na, aglaminak no mayuparak iti danom, agmalaryaak. Anya, apay adda aya malaryam kat awan mad. Adda, jaklay bagbaga ka na kayo. Ay, anyan. Imbes na makatulong ka kumamad iti balay iti magastaos. Di kay ka di madanagan tarumwarak. Kat no agawidak, ado isang put ko amakan kan groceries. Ha, papanamanan nga ay. Inakagsapul iti pagsayaatan mabiitak lang. Nay, si Mang Putan jay anak ta bakay. Nay, dua adadakkel abag jay bit na. Naggrocery rin sa mga agpaysaw. Wan nga raw. Nangalaan na kumay ti kwarta na nga eh. Diya mo Tanang, tatang. Sabtenda kon akat na eh. Nadagsan tiyawit ka. Nala, ingkasabtanon dya anak talakay. Oh, kompleton ti pangkusina tayo nanang, tatang. Mantika, asukar, kape, kan nadumapay. Adamot sabon kan masidaditan. Adapay dildilata. Awan mo't sigurot makunayo kanya kaon. Tadan ambag ko iti dati abalay. Nangalaam nga itinggatang mo kadagita anak ko. Ay kat diskartik daytan No diskarte laeng adaw tiwagas. Kan nalakala dayta. Nay, amangan no agar aramid ka matan iti saan amay parbang Andres. Kita ang basait. No atapan yung agtaktaka wano agsipsip dutak. Saan? Diyak maramid na ita. Anya nga ron nga ya diskarte ti bagbagam. Ay basta. Sana na masapula maamon nyo. Basta diskartik na itan. Kit di kay madanagan. Ta sa anak ngagtaktaka wano ag-hold up. Ola, isimpayo kit niya nagita ginatgatang ka. Pangalalaan nga ta ni Andres iti kwarta na lakay. Yak up mo
Amumat at tunggal ang damag takin kwa na, diskartil at isungsungbat na. Di met adda tay ibagbagada sugal iti online. Ang mga numakisugsugal met tenta anak ta iti online. Pangalaan na ko maiti isugal na ngay, katawan mo't trabaho na. Katanya tamom ngay. Kanayon ngamin ang nakapupok iti silid na. Sa larumwar no agdigos kan mangan. Intun kwan, sumrag manan ng cellphone. Kat pasaray ilak na pa iti kwarto na. Yak amo Kasano ayan ta online asugal. Jak mo nga rod amaw. Basta mangmangag ko laang dayta kadagiti daduma kalugaran ta. Sapay ko tawan maday nga aramiden day anak ta. Tauray agkulkulong laang iti silid na. Adamot latta kwartana. Insan Andres, inta makibunag iti darat inton bigat. Nangina titangdan tayo sika. Kontrata. Oho, nasakit ti sikat ko insan Abel. Lakailatan. Apay aya atunggal awisan ka kat pagkadkadan insan. Kasano katawan pa'y nasaya at matapang awisam kanyak insan. Pasig mo't at trabaho. Kat kasano nga raw na makatulong ka kada antik na uncle no di kag trabaho. Tulungan mo't danti Ay, di kag sasaw iti kastabel. Tadi mammo ti sitwasyon mi iji balay may. Apay, masiguradom ka na yung awan may tultulong ko kadakwada. Kat no siyak ti provider da itan iji balay. No kasta adan trabaho minsan. Saan matla trabaho ti pangalani ti kwarta? Depende iti diskarte da ita. Na-diskarte ito'y kasinsin mo minsan. Iso nga ura awan trabaho, makadiskarte aki ti kwarta. Isa di ka man kundi bagbaga kanyak. Tamang ano ti kwarta ngam sika. Nay, nakamotor ka mo't asim mang patanakaw. Akin motor di tangay. Barbaron sa amay. Talaga barbaro da ito na nang kairurar ko. Ginatang mau. Well, iso na lang, tahulugan. Nananay, pangalam ko maiti paghulog mo kaawam mo trabaho. Sapay nanginan sa tikas ta klase ti motor. Apay aya asang kaulit yung ibaga ti kasta. Ure awan trabaho, may ikan kayong matlat ti kwartayaw. Sana ya? Kaya't may nga rod mo tamaamuan. No sa dino ti paggap-gapuan ti kwarta nga iten mo kada kamay. Diskarte nga rod. Diskarte na nang. Hello, Marcelina. Hello, Andres, my love. Kumusta? Nairuar mo yung motor mo? Uy, my love. Addan dito balay. Isin kunto no madamdam at iladawan na. Okay, my love. Kat, kap-kap na kamala ang tinapilim ang motor mo? Uwan my love. Launay Thank you Addan aramatat no kas diyang agpaili ak amangirwar iti ipawit mo akwartak. Awan anyaman na. Kasta ti kinapudno ti panagayat ko kan ka. Ay ayaten ka ngamin unay. Ay ayaten kamoy, Marcelina, my love. Kan usaran ta mo ilaang into nagawid akto dita Pilipinas. At danto pag-service ta. Uwan my love. Kaano aya, ti awid mo? Basta maklaat kanto. Jak ibagbaga, tapno masorpresa ka. Anya? May mayat mo lang sakbay mo nga ibaga. Tapno masaganaak mo. Makadalusak dito balay. May lutuan kay tinaimas sa taraon. Kasjay. Basta, may mayat ti sorpresa, my love. Sige nga rudan, tagtrabaho ang kon. Agpawitak tumanen, inton agsweldo ak. Bye, love you. I love you too. Bye-bye. Nay, apay asinaw ti nagipastor iti kalding na di taparaangan bakat. Sapay nagdadakkel akal daing. Ginatang je anak ta dagita. Anya, nagadaon. Nangalaan na nga iting gatang nakadagita.
Ay na, uray damag-damagan taday takang kwana talaga di na ibaga. Diskartilat isungsong ba na? Na, nangirwar iti motorsiklaw. Sa ita, gimatang manan iti kaldain. Naimbagla ka no atarak na, padwam ka na. Ay kit magagitak nga agpastor Iso na lang ta mapasilak at talaga iti anak ta. Anya nga ta aya adiskarte iti ibagbagana. Ay, ija ka mo Tano pilitak nga mo, makaunget pa'y. Isabaybay ang manlaangan. Insan apel, kayat mo ti agtarakan iti baka? Apay, aday patarakan mo insan. Iso nga ro damagag ka. Damagag ay ano awan? Bakam, insan? Nakalaam. Gatangag ka pailaang. Tano kayat mo, ala akong. Ay, katuwan na. Kayat ko, insan. Ada nga minantarakan nita tanga kalding kanuang. Ang mga no di na maasikaso, no ado ti taraknan na. Kano nga, insan? In nakalaan inton bigatan ano kayat mo? O, sige, insan. Kayat ko, tapno adaman mo't mabingay ko. Babae ti alaam, tapno aganak, insan. Ha? Nini, umawag man ni Carla. Hello, Carla. Hello, Andres, honey. I miss you. I miss you too, Carla, honey. Apeng imawag ka? Uwe na tadamagak no na alam jay impaw it ko akwarta. Ay, wag. Kalalak lao na eh. Kasang sangpot ko dito balay, so jak nakachat itay. Kasta ka di? Agat umdas day ja paggatang mo iti baka? Uwan, honey. Inakalaan na no madamdam at ibaka agatangag. Paduan nga ro dawan. Tapno inton sumangputak. Adan to partsenta into nagkasarta. Uwan. Agbalin to alimana dya, tapaganakag. Babae nga min tigatangag. Ay, wow! Mayat nga ron no kasta, honey. Di kayat ko no agawidak, at ako masangpot akabalay ta. Ay kat sumangpot ka dito balay mi Ang damot balay mi. Di kayat ko akat te kabukbukudan ta ko maabalay. Ha? Awan mo't kwarta kapag paaramid ko iti balay. No kayat mo, pauitan ka iti kwarta, tagi patakder ta. No andalote yo, isunti pagipatakderam. Ha? Ay katwa na. Adaya umda sa busbusan ta pagpatakder iti balay, Carla. Adda iso na lang tayo inot. Diyak may igulpi nga itad ti kwarta. Okay lang matkagdi oray inot. Tinapatag, malpas. O sige, huston to no agawidak. Nalpas to no agawidak kanya. O sige, sikati makam mo. Paspasuro taklatakan kan, honey. Oh, shot mo insan. Sige. One insan. Hay, itaman pa yung awisan na itiinom insan Andres. Bunisan, dayuman ko problema ken ka. Ken kayat ko tiyag patulong. Apay anyat problema minsan. Ag problema ayamad tikas ken ka ket nagano ti kwartam. San man insan? Dakkel ti problema. Anda ngamin dua nobyak. Agpada nga OFW ken agpada abalaw. Anya. Dua tinobiam. Waninsan. Ket jakilibak. Isuda ti paggapgapuan ti kwartak. Anya. Apay nga yatwa. May sako malanga. Naitangarot ti kamalek insan. Tiyamok makalusutak iti da ito. Yung saan samad. Tanay. Umadanin ti awid da. Allah. Ket kasanungarot da itan ngay insan. Ada na panunot ko pamuspusan insan. Ket sika lang tiyamok makatulong kanyak. Di mo't awan nobyam. Awan insan. Ayos lang oray agbaakak. Maditi agbaak insan. Isa ata ngay adamot itsuram.
Agpada tamit, gwapo ba say? Patsik, magustuhan na ka di may sa anubiak, no armam. Anya? Tila ibagbagamot insan. Alan insan? Oh, at tila dawan ti ibagbagakin ka. Rugyam nga armanan, tas sinakaon. Di may sa tipilyag. Di agnagan iti Carla, ta napimpintas, kan ubing tilangana. Kan mayat ti pamagina. Sikan ni Marcelina, ta jak kayat da jay. Nalukmag lang arodan, nangisit pa. Kan mature ti rupa na. Ay, nalabas kamot insan. Nobiam uyawam. Jak inayat dagi jay insan. Gaputa magipita kaon, mangpili akong niti maysa kadakwana. Isa ni Carla ti pilyag. Kukwam ni Marcelina. Armo mo ninsan tapno makaasawa kan. Ado ti kwarta ni Marcelina. Manjak. Tila'y paparamid mo insan. Ala na insan, pangasim, tulungan nak. Diyak kaya't nga dariribo ka mapasamak. Isong armam. Ipakita ti profile na iti FB kan ka. Armam, sakon to sinaan. Anya? Ala na insan. Oh, dahito ti profile na. Kita man eh. Oh. Ala, kopya mo tinagan na. Tamakyam amu kakin ko na. Apay ngay asina anak mo tanan Andres. No kano nga agawid ako ni Timabit. Sinaan na kon. Pasensya kan Marcelina. Sorry. Diyak kaya't ti agilimad kan ka. Ang adan sa bali nga ikalaysak. Anya? Sapay ko mata maawatan nak. Sapay ko mata di nak ilunlunod. Di nak ko makagura. Nakasagana ka amang isubli ka dagiti na itid mo akwarta kanya. Basta di nak idarom. Apay alino ko na Andres. Apay. Sorry Marcelina. Anya, sumangpet tinubyam ko nam. Wana nang. Ada na yan, nubyam. Ada. Diyak limbagbaga ka na kayo. May sa nga OFW. Anya, kahit umay dito'y balay. Wana nang. Isu tinaggastos iti may patpatak dira balay mi. No kasta. Jay nubyam, tinagap-gapuan ti kwartam. Jay bagbagam diskartem. Wana nang. Awan mo't dagas na tanobyak mat. Ikasar ko ni Carla. Anya, agad ka nung arudisang penangay. Inton umay alawasan na nang. Agyamanak no adagayam panak ay karikken ka Marcelina. Kasapulak ti mga dingay kanya. Gapoy ti panang loko kanya ti kasinsin mo, Abel. Adtuya ka mangandingay ken ka Marcelina. Awagan naklang no kasapulam ti kasarsarita. Agawid akong iti mabiit. Mabalintag diretso di tabalayo. Ay kauna. Niapong kumutla ti kadwak diti balay. Welcome ka diti balay may Marcelina. Abel? Si kakali ni Marcelina. Wan, siyak nga rod. Agyamanak iti panang sukon mo kanyak dito airport. Ala, tsaklaim pagarop. Nagpudaw kamot gayam iti personal. Kung saan kamot analukmag. Isasaan ka anabigbig. Ladawan ko dagijay idi ka ububing akpay. Ay, kastaya. Napintas ka gayam iti personal. Diyak kayat ti agipos iti napintas aladawan. Dagitay naaalas aladawan ti ipupos ko. Tapang kita akno talaga mo ilaan na pudno ti lalaki nga agayat kanya. No kasta, saan kayo ang nag-video call kani insang kao? No agsarita kami, naka-off ti camera. Diyak kayat nga ipakita ti rupa. Baliktad kamot Marcelina. Dagiti daduma, papintasan da ti kastaunay ti rupa da iti FB, babaan ti filter. Ngam iti personal, saan damot anapintas. Sa balimot ken ka, tapapangitem mo't ti rupa mi ti ladawan. Kasta ti kayat ko,
Mala, intapay mangan, Abel. Ayan nga tanangay ni Carla. Jakmat makita. Kunanang adda dito abanda. Ngam awan mo. Andres! Ha? Sino ka? Ala, apay dinak mabigbigan. Siyak ni Carla. Ha? Carla? Apay nga yakas to? Bakit mo't gaya iti personal na tiyo, Carla? Kan nagnisit mo. Kit nakapudpo daw iti profile picture na. Uy, Andres! Anyat mapaspasamakan ka. Kwa, mabit man lang, Carla. Di ba, kunam, 45 lat taon mo? Awan mat. Senior citizen kan samat tayo. Ala, saan mo't, Saan akpay mo ta senyor, Si Kamot? Jag pa so ngamin ti ibagam, Manot tawan mo? Jak pat siya na 45 lang. Ay, Ala, ibagak man latag payson. Ngam, ikarim adi ka maupupay kanyakwan. Manot tawan mo, kunak. Agwa, 62 kun. Saan la madlaw ta? Nasikaso akiti bagik. Sana madlaw nga. Nakadkadlaw nga rod unay. Kung nakpaikit di 68 mo. Ti boses mo lati ubeng. Tilangang bakitan. Grabe kamot nga agsao, Andres. Makapasair kamot itirik na. Ay, pasensya kan. Jak ngamin naman nakasto ti makita. Kanuan gayam, sorry naglibakakan ka. Santa makapagkasar. Ta kasado akiti mo na nga asawa. No kasta, saan ka abalaw? Sina akiti asawa? Saan nabalo? Anya? Ay, inak man pa igayam agsiar. Nasakit mo ti tiyan ko. Nayan tinubyam ngay. Kunak man no sinabat mo ija airport. Intarayak na nang linibasak. Ano na niya? Ay nagloko kan. Apay nga intarayam ngay. Ay, bakit mo't gayam? Kan saan abalaw? Sina iti asawa na? Inulbudan nagdayay. Anya? Kano surutan na ka dito'y ngay? No, masapulan na Basta dyak kaya dayay. Katawanan yun samot dayay. Isumot la di na kaya't nga ipakita tiropa na nag-video call kami. At nagayam ilimlimeng na. Di ko na may tarayan nak, Andres. Ha? Aping ada ka? Awan babayin mo Intarayan nak ija airport. Apay, ibayin nak. Di mo maklon na bakit tinakarelasyon mo? Ha? Pastra ka nak. Ado ti pagsaritaan ta. Agsinatan, Carla? Ay, sana mabalin. Kalpasan na hinuthutan nak sina anak. Naglalay nga mon ngay. Awan ti sina mapasamak. Laglagi pam. Adon tinaitad ko kwartakan ka. Carla? Di nakpang namnamaan iti awan, Andres. Agguluwak ditoy. Ipus kay ti social media. Ibabayin ka. Kayat mo? Ay, isa na. Agnada kon diti balayaw. Mayat ka man wano saan. Sana siyak ti padpadasam. Tadinak pelamam mo. Ha? Putdak tapuputdam no sinaanak. Agkasar kami kan ni Marcelina, insan. Si kanto ti may nga abayan niya. Ha? Walam ni Andres nga bay, ala anak mat. Ha? Masapo la mabantayak ta kasinsin mo, iti sa dino man napapanan na. Tama nga nagbabae. Ala anak mga abay. In ka man ni Jay, Carla? Ay di nakpapanawan. Ha, pagagsitan kan tupay. Uray ba katakon, ngam napigsaak pay. Ha? Insan, baliwan tantaw tagsarita. Apalan ka, insan? Nasingpot, kan agpay so abalo dyan inasawam. Sana kas kanyak. Pikilang orjero panan, inulbudan nakpay. Kuna na abalo, ngam saan mo't gayam. Thank you, insan. Ta inyam amom ni Marcelina kanyak. Nagpintas gayam iti personal ni Marcelina.
tsak na yung paggarop. Eh, nakiktutak mo't nga ron, hindi nakita kiti personal. Kun talaga na singpet si ka. Imbag ka pa insan, nakatumpong kay tinasingpet nga asawa. Sana kas kanyak, nakatumpong nga kiti apera babae. Dayta ti ganabem, kinon ko na dagiti dadakkel ko tapud numat, basol ko ti amin. Kan nalabit dayta ti bunga ti madi nga aramid ko. Ti pananggundaway ko iti padak a tao. Jack masinaan ni Carla tasuruten nakmet iti sadino man apapanak. Isu ngay naklon kulatan ti gasat ko. Pudno asaan gaya manasaya at ti manggundaway iti pada a tao ta amin aganwat, wenno aramid tayo adda agururay aso papak na. No nasaya ti mulam nasaya tumet ti apitem. Kat gaputa dakas ti mulak, dakas met nga rod ti nagtungpalak. Alakastan, tugayim mo, Andres. Alagagayam ditan tinagpatingkaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. En your nose para iti script kan para iti drama ti gayamyo Jenna Almoite. Ipapay kanisagsagot matlaang kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Manang Biyanan! Hello, gagayam na imbag nga oras yo amin. Welcome kayo manan dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngagdengag iti kabadasan amang iti pagadalan wano leksyon iti tunggal maysa. Manipud man nga rod kini kabsat dalya san napudnoanagan tintay drama kasto iti konana. Dear manang biyanang, adagayam ko akanayon nga agsikog. Kat tunggal agsikog dilawag. Kat tila maibagbagak ka makapasakit kan kuana. Aklunak aga po iti limad nga apal ko iso may bagbagak ti kasjay. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Ni, masikog ka matan, Veron. Nagbiit matan. Ay, Wendalya, nakargaan na kadagos. Sika ngay, saan ka pa ang masikog? Saan kami ngamin agatil? Ha? Ay, sorry Pasensya kan iti panagsasaok, Veron Ngampod no ti bagbagak. Trabaho ti in-into na rin mi kinilakay ko. Saan adagita abambanan? Wenangam, apay, awan plano yung amaadaan ni ti anak. No da kami adda. Innem ti plano ming agbalin nga anak. Talo a babae, kan talo a lalaki. Ay na, una yun. Grabe kayo mo't. Di day tala agar aramid iti ubeng ti kukuin yon. Di kay agtrabaho. Kat agtrabaho kami lata. Ay grabe mo't daytan. Nalabos mo't ta innem nga anak. No da kami, no planuan mi ti maadaan iti anak. May salaeng, tapno saan kami amarigatan. Nagrigat ti panagbiag itan. Uray kumaano baknang tayo. Kat dublian tayo ti panaggagat tayo Tapno adda pang biag tayo kadagiti anak tayo dalya. Basta, parparigatem kat tabagbagimon. Ay uray aw-awan. May salaeng ti anak. Uno saan, uray awan paikit din Grabe mo't dagijay nga agasawa. Innem ka no ti plano da nga agbalin nga anak. Kat bayam ano kasta ti kayat da? Saan mo't adata ti marigatan no bilang laang? Isuda mo. Datangay, mano ti kayat mo nga agbalin nga anak, Rudy. Ay kat uray may saawan no dwa. Uray may salaeng. Dinapatag adda. Kat wala. Kaano nga tamay nagsikog ka? Masikugan di gayem mo. Ngamsi ka awan pay laang. Ay, wan nga rod Awan pay laeng mo. Adda ko man tapno addaw awirenta. Wan nga rod ngam awan pay mo't. Intan tulangan agpakita iti doktor tapno amuta ti aramiden ta. Katwan tauray siya. Kayat kumuten ti maadaan iti anak. Uray may salaang tanarigat ti ado nga anak. Ket no ado ti anak mo, ibagadaan na usem ta. Iso amay salaang, tapno awan pakasarsaritaan ta. Tata.
Oh, apay Dalia. Kanyat sang sangitam ngay may dito balay. Adda diferensyak, tatan. Ha? Diferensyam nga. Abnormal ka? Agbala ka? Anya diferensya? Tilay bagbagayo, mat. Adda diferensyak sa anak ka makaanak. Anya? Apay ngay? Adda ka no problema iti matris ko, tatang. Anya? Kahit amo di asawa, amti kasasaan mo. Wan, tatang. Ngam pangaasi yung di yu ibagbagay ti sabali sa anak a makaanak. Datayo kumalaang ti makaam mo. Anyan. Di kayo nga rod maadaan iti anak Sayang. Wan nga rod. Ay, sayang nga talaga. Kahit anyat ko na di asawa ngay. Madanaganak nga rod. Tamanipod na amuan mi ti kasasaad ko. Di mat matagtaga rin. Kanayon akasla na unag ti pampanunutan na. Naupay samot tan di asawak, tatang. Naklaat la siguro. Di na siguro namaen, tikas di amaamuan na. Nang runa no magagaran, amadaan iti anak. Wan, tatang. Talaga akayat na kumanti maadaan ni iti anak. Ngam kasanungay ang makaputot. Kat adamot gayam diferensyak, tatang. Rudy lakay. Manipod na amuam asyak ti adda diferensya na. Saan kamutin ang matagtagari? Di ka unay makisasao kanya kun. Apayan ngay. Naupay ka ka din kanya. Nalpay lang tinamnamak dalya. Narigat ngamin ti awan anak na. Di mangampunta lakay. Ta iso ti ibilang ta nga anak ta. Di mat nagsaritaan ta. Nga uray may salat ti agbalin nga anak ta. Wano saan? Uray awan paikit din Kat ayos laeng kada ta. Saan? Uwan, narigat gayam. Ay, ala, maturok tan. Rabiin. Dalia, kasangay dyan anak mi inton bigat. Umay kayon to At dabas sita pagsasangwan tayo. Ay katun Anyat partyan nyo May sa ababoy, Dalia. Ni, nagsosyal matan. Kasangay laang. Kasta ti maparte. Dua ngamin ti marambakan. Ti kasangay ti anak ko kan ti panagsikog kumanan. Sa bali manan abindisyon daytoy. Ay grabe mat. Pagsasarunwam mat ti anak mo, Veron. Makatawan payla ti anak mo inton bigat. Adda-adagos ading nan. May mayat no agsasaruno. Tapno mamaminsan tirigat ako nada. Grabe kayo mat. Narawat kayo launay iti anak. Suruan nyo mat ti agtipid Tani, nagrigat ti biyag. Naimbag no mabiyag yun to dagit nga anak yun. Amangan no paspasalidan to laang dito barangay tayo. Amangan no day tantula agpapaanawa ti kukuin da. Ala, saan mo't Apa itulok mi nga rod mo't ayang agasawa? Saan mo't Dalia? Sapay la kuma Ay na, no siyak ti si Caveron. Huston ti dua nga anak. Narigat ti ado nga anak. Malos siyang kapaykit di no ado ti anak mo. Taado ti asikasum. Sana bali na malusyangak. Awan problema dita. Basta para kadagiti anak ko. Anya? Numaypas ngay kunto ti may kadwa. Pasarunwan min tumanen Anya? Ay nalabos kayo mo't Veron. Sobra mo't daytan. Na kayo ngay mare. Kaano ngay ngagsikog ka? Ay kwa. Bye-bye amon ta anak. Agbyag kami mo't nga uray awan anak mi. Kan kay kayat mi kat di pa'y taawan paggastusan mi. Awan tiurnungan mi. Relax ti panunot mi. Taawan pampanunutan mi apagadalan minto. May mayat mo laeng adda anak yo, Dalia. Saan nga rude na masapul, tagastos lang dayta. Kun ammo mi akontrolin ti bagbagi mi. Saan akas iti daduma dita nga isulat kukuenda. Ti agan anak.
Nagarabyan ka manin asimang po, Rudy. Nagkapuam. Papanak kumangay. Nag-overtime ak nagpasada. Ay, kasta aya. Maala, ingka nga rod mga nun, tay gawan ka. Saanan, nabsugak. Naglumi ak idyadalan. Agkape ka nga rod. Saanan, nabsugak nga rod bakit? Agpulis akong tamaturog ak. Nabanuga ka nagbiyahe. Oh, nagsapakan ngay may dito balay, anak kao. Wan, tana sa paarimwar dya manugang nyo tatang. Parbangon pa'y laang rimwaran. Iso nga umayak makiarmusar dito'y balay nyo. Tawan ganas ko amangan no may maysa. Ala, agluto ka nga raw dito masida. Nakaluto akaw dito napaoy. Wan, tatang. Unay mo't asapa di asawam ang nagpasadan. Naagawa launay ng trabaho kit awan mo't anak yaw ay agawaan na. Ag-overtime lang arudan, pumarbangon pa'y. Awan inananan Wan nga rod. Itamot lakas dyan ni Rudy. Manipod na amuan na asa anak ama kaanak. Kanayon mo't ti pa nag-overtime na. Gimagat mo't iti kastaunay. Kaasi kayo mo't. Awan anak yaw. Sa nakas ni gayim mo ang liveron, agsasaron na, nagiti anak na. Dayjay mo't babae. Mahilig. Mahilig asasawam mo. Kahit agpay sumat. Mahilig nga aganak. Ipadlaw dalaunay. Mamutot di asawa na. Manganak mo't da di adalya. Ay na, di kagsasawi ti kasta. Nagasad dakit di taado nga anak ti may parparabor ka na kwada. Pagan anong taado nga anak? Sakit la ti ulo dagita. Agpapaanawad ang tumo ilang dagita nga anak. Ang mga no agbalindan tumot la a problema ti barangay. Sapay puro lalaki dagiti anak na. Depende iti panang padakkel iti anak na ita. Iso nga ado ti walwal nga ubeng. Tabaybayan mo't ngamin nang iti dadakkel da. Di da isuro animbag dagiti anak da. Madlaw ma, da responsable ang naganak da biron kan ti asawa na. Nagagat pa jay asawa na. Una, nagagat nga putot. Masikog ka manan, anak ko. Siguro no makita na ka ni Dalia, uyawan na ka manan. Iso nga rod ajak agpakpakita kan kwa na nanang. Ta sigurado adilawan nakmanan day jay. Pangaganak tumanan ay tagkakasakita sa Rita. No apay mo't nga takas jay day a babae. Kasla kagura na ti aganak iti ado. Ay perme ananang, uyawan na Ibaga na agatel, kas kadaan niya ditan nga ibagbaga na. Wano, apal na laang, tawan ngamin anak da. Iso akas jay ti ibagbaga na. Di nala siguro ipadlaw nga umapal. Iso atila ibagbaga na. Diyak mo ananang. Aganak da kumangamin tapno saan akas jay ti ibagbaga na. Ay, di na nga rod kano kayat ti aganak. May mayat kano ti awan anak na, tawan paggastusan na. Dalia, apay di ka maboring. Saan mat? Apay aya. Anya kumati pa kaburingak nga Nasyak, maburboring akon. Anyat pa kaburingam, Rudy. Maburboring ak tawan anak ta. Tangay saan ka ama ka anak? Apay no mangampun tayo ti ibilang tanga anak ta. Ay kit adakan ka day ta alakay. No kayat mo, kayat kumatang. Sige nga rol. Kasaritak to tayo kasinsin ko. Tanabayagan na kayat na nga ipaampun na iti anak na. Sino akasinsin mo? Kasinsin ko ti mother side. Di maam-am mo na jay. Adayo ngamin ti lugar da dito Kat, imbag man, takayat na nga ipaampun ti anak na. Well, makiasawa ka nun iti afam. Kat sana kaya tinobyo na nga alaan dagiti anak na. Aguray ka. Dagiti anak na kunam. Apay, mano ti ipaampun na aya. Talo dagiti anak na nga ipaampun na kadata.
Napasig a lalaki. Anya? Nagadun? Apay, di mo kayat. Mga laak itiyaya da ang mga iwan kadakwada no di mo kayat nga awiran. Saan man kayat ko. Iso na lang tamas daawak. Naimbag man takabailan ti inada ti mangi paampun iti talo nga ubing. Mas pinili na di afam anobyo na. Iso nga ampunan tarag iti anak na. Takaasi naman. Ada kami, Dalya, bakit? Tulungan nak amang isir ka na iti kagawa na iti ampunan tanga ubeng. Manot taw-tawon dagita ngay, Rudy. Talo to'y inauna. Dua to'y may kadwa. Kan may sa to'y may katlo. Agkakarupa da pa'y atalo. Agkakabsat da nga ro, di agkakarupa da. Ala, sumrak kami. Tulungan nak, Dalya. Adda gayam ampun yun, Dalya. Ayun, takayat di asawak ti mangampun iti ibilang mi nga anak. Iso anang ampun iti ubing. Akin anak ngay kadagiti nga ubing. Anak ti kasinsin na. Kasta aya. Ginulpi yung matan tinangampun iti ubing. Una, at least ampun. Saan nagtaod kada kami? Saan ada kami ti mahilig nga aganak? No di kat jay dadakkel dagiti ampun mi. Inampun mi laida. Saan ada kami ti akin anak kadagijay? Saan ada kami ti mahilig nga aganak? Aganak kayo nga min, Dalya. Tapno adapod no nga anak yo. May mayat kumamot lang tay mismo ang nagtaod kada kayo. Hay, dinak man isuro, Veron. Saan kami nga rud agatul iti asawak? Awan pulimi akas na. Iso adi ka mangiramraman, Veron. Unak man, no di na kayat ti maaddaan iti anak. Apay ngay anangampunda. Jakman amoy ti dayja babae nanang. Saan amaw-awatan ti bagbagana. Husto, jay kunak idi anak ko. Apalan na kalaki di. Iso nga uyawin na ka. Ngam kinapudno na. Kasta unay nga apal na kan ka. Tagsasaruno ti panagsikog mo. Idinto ta iso, kat awan pa'y uray maysa. Ay, wan siguro nanang. Nakaturugan dagiti talo nga ubing. Aga-abay da nga upat iti asawa. Nga, apay akastoy. Numingmingmingak dagiti talo nga ubing. Sa kumingmingan ti asawa. Kasla agkakaingas damat. Apay ngay akila at nagtibayo ak. Oy, Rudy! Agriin ka man! Rudy! Apay, Dalya. Ibagam man tagpayso kanyak. Apay akarupurupam dagita talo nga ampunta. Nya kamatan. May talagayam ti iririing mo. Disturbo ka matitipan naturog. Apay akarupurupam dagita nga ubing kunak. Agkakaingas kayo nga upat. Natural kasinsin ko nga ruti inada. Kanakaklat ta na gito. Nya kakadi. Ha? Apay nalipata makasinsin ko ti akin anak ka na gito nga ubing. Apay, karupurupam ay adye kasinsin mo. Katuan. Adun to pa ti mangibagbaga akas kamla ka no agkampal iti dadya akasinsin ko. Anya? Maturog ka din. Rabiin. At dapat trabahok no bigat. Dalya, ayan na giti ubing. At dada ijay silad da. Apay aya. No umay di kasinsin ko, di mo ito dagiti ubing, ha? Ha? Apay, sublyon na idan? Wan nga ron, sublyan nan. Ngam jak uman nugot. Impampon nan, kalpasan na, sublyan na. Kunak man no saan akayat jay foreigner anubyo na dagiti anak na? Nagsinada ka nun. Pinanawan nan ginobyo na, taagkabil ka no. Isa sublyan na, dagiti anak na. Anya? Sana mabalin Isa tulungan nak Dalya. Di ta itulok ang maalan na dagiti ubing. Rudy lang kay, awan karbangan ta kadagiti ubing. Nang runa kat babasit dapay. Dakdakkel ti karbangan jay inada kadakwada. Basta jak manugot.
Napatugan na iti ubing kanyak. Jak kayat amaya dayuda kanyak. Adda pulis Rudy. Kadwa na ti inadagi ti ampunta. Isu ka di dayjay ti ibagbagam akasinsin mo. Ha? Kwa? Wan, iso. Rudy! Erwar mo na kita nako. Tanuhan! Idarom kay ti kidnapping! Itid mo nga minon dagiti ubing Rudy. Saan nga rod ang mabalin? Tadamat karbanga kadakwana. Dakkel ti karbanga kadagiti ubing. Ha? Rudy! Saan ka kumamot akasta, Elvira? Di ka kumamot agbalin ang managing bubukod. Adamat karbanga kadagiti ubing. Uwan! Si Kate Amada! Ngumdakdakal ti karbanga kanya da! Nababasid da pay! Anya jay kunan. Sikat ti ama dagiti ubing Rudy. Madamdamatan ton ngagsarita. Tasangwag pa'y nagita at tao, dalya. Awanan na itanak ko. Impanaw dan iti poder ko. Rudy. Maladingitan ka kadimat, itiya adayo ng itubing, dalya. Amo ka napatugan ng itubing kin ka. Isa may kawa kamay. Amok na ita. Saan aday ta ti pagsangitak? No di ka ti pananglipot mo kanya. Aywan. Sorry nga yam no inlimod ko ti amin kin ka bakit. Pakawanan na ko ma. Apay anaramin mo ti kastoy Rudy. Apay aliniputan nak nga asawam. Anak laeng met ti ka sa pulak iti dadya babae. Ngam anyan kadinak man laimbat yan met iti anak. Inala na met amilitan. Dalya. Pakawanan na kumawain. Sapay ko matamawatan nak. Di nakmat ngamin maipayan iti anak. Iso nagsapol ak iti makaipaay iti anak kanyak. Mapakawan nak kaday. Diyak mo. Itatay panaw dagiti anak mo. Sigurado nga ulitam to pa'y tagsapol iti si Kukam. Ay kwa. Diyak may baga. Hanggang nubilang adan tumanan. Dahil takat gapulaang iti anak. Saan kamot nga sukat? Anya. Si Kalata ti asawak. Maawatan nak kumamit. No kastamat lagayam ti planom. Nasaysayat lang agsinatan Rudy. Tadyak kaya tagnanayo na masaksakitan. Nalakalangan ka ti mga ramid iti pampanunutam. Ngamsyak. Diyak kabalan nga klonin na ita. Isong agsinatalangan. No kasta. Talaga nagsina kayo ni iti asawam, Dalya? Wan veron. Tamanipod pimanawak ije balay. Di nakpulos sinurot ti asawak ije balay datatang ko. Anya? Kan adda na kaibaga kanyak. Nga adda kanun yaw awid na ababae ije balay. Ala, mabalin mo mati agdarom no kayat mo. Saanan, tasyak mo tinagdisnudo a pumanaw. Isa abay-bay amon. Diyak ngamin maipaay ti kalkali kaguman ng anak. Isu nga itid kunti waya-waya na. Ay, naamuak nga rod, asaan ka kanugayam ama ka anak. Wan peron, inlimod ko dayta. Ngam naamuan matlat dagiti tao. Ay, una yun, ti kasta nagtungtung palan ti relasyon yung agasawa. Wan nga rod. Ay ayik unay ti bagik ita, veron. Panagriknak ket awan ka is kak a tao. Ala, di ka agsao iti kasta Kandi mo ay ayan ti bagim. Taore kasta ti sitwasyon mo. Adalat tamat sirbim iti pamilyam. Ibawing mulatan ti imatang kan atensyon mo kadag iti kakabsat kan ti amam. Adda ti pamilyam amang ipatpatagkan ka Dalya. Saan laan ni Rudy nga asawam ti pagtayakan ti biyag mo? Agyaman na tada kalata amangan andingay kanyak, Feron. Kit sorry manen iti saan anasaya at ngayon sawsawang ko iti kalabas. Sapay ko mata mapakawan na. Ay na, awanan day jay kanyak. Lipatamon dagita, Dalya. Nagdali na edak nga rod iti balay datatang ko. Aging ga nakapanunutak at nagabrodak. Jakon na kiasawa iti sabali.
Impamaysak ta atensyon ko iti trabaho, kat pasaray ag bakasyon akmet, tapno iliwak dagiti kakabsat ken ti amak. Adameten sa balya pamilya ti sigud nga asawa ket damag ko nga dantalong anak da. Sa bali pay dagiti imo na nga anak na. Bayat ti panaglabas ti panawan nakalipat akon ket naragsakak lata nga uray awan asawa. Alakastan tugayem mo Dalia. Alaga gayam ditan ti nagpatingkaan da ita pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama tugayem yo, Jenna Almoite. Thank you manan, kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Manang Biyana! Kapadasan ni Kabsat Judy sa napudnonagan tintay patangatangay drama itangam. Shoutout mampay kada Aida Pagiringan dita San Manuel Pangasinan ken iti De Leon family. Hello mat kani Belinda Ramos kani Glasa Sadka from Benguet. Kastoy man ti kunani Kabsat Judy. Dear manang biyanang, may saa ka single mom tapinanawan nak tinakasikog kanyak. Adda pwesto ti nakijay palengke pagtagilakwan itinatnatan. Kat tinulunga ka naglako ijay palengke. Rugyak man nga rod ti agsalaysa. Kasano kami pa itan iti anak ko nanang. Pinanawan na kami ti amana. Ala, di ka nagsagit, Judy. Di mun sangitan ti awan serbi na nga ama ti anak mo. Ti anak ko ti pampanunutek. Kaasimat. Awan madakkelan na nga ama. Anyat mabalin mo ngay, no talaga nauman ka na kayo. Nakasapol siguro manan iti sabali ang babae. Talaga ang babae, roday jay alalaki. Nanang. Malala, di ka madanagan. Taaginggat ka ba ulak, tumulong ka na kayo, iti anak mo. San kayo abay-bayan? Kat ag tinulong ta, anak ko. Juday, agrubwat ka. Rubuatam ti anak mo, tamapantayo ijay ili. Ni, anya taramidan tayo ijay hilay. Umay naktulungan nga aglako ijay pwesto Tasabado ita, ado ti aggatang no kastoy nga aldaw. Imbag no saan nga agpapaanawa ti anak ko ijay. Ay saan? Tada tay basit pagay ayaman na ijay. Adda tamot amang bantay ken kuana. Nanang. Di ka kadi agsadot-sadot. Masaapol nga aggagat ka. Tani, agmay-may sakan amang biyag iti anak mo. Tapinanawan na kayo nga rodon ti ama ti anak mo. Uray ko man umangted iti suporta ti ubing. Agam saan met. Takasano, nagadumot ti putot na suportaran na. Hanggang malala, baybay amon day a tao. Nalan, agrupot kayon. Tapno makaado tayo, anak ko. No napaturog mo ti ubing, umay naktulungan dito yun Oy, Judy! Na, maturog ka matad! Wakaturturog ak nga ron nanang. Ay na, bigbigat ngam kasta ti jar mo. Ay na, bumangon ka dita, tao may naktulungan nga agikilo kadagiti nateng tani, ado ti aggatang. Uwan nanang. Sagmamano, ti may sa kilo nito yung ukrama nang. Ay, 30 day tamay sa abandel, sir. Manuti alaan nyo. Sige, ikan na kiti upat a bundle. Sige. Mabitlaeng, sir. Nanang. Anya taramidak. Ala, tulungan nak amang ibalkot itigat-gatangan ni sir. Ay, o damot napintas sa balasang akanwa manang. Anak mo? Owen, sir. Anak ko. Sige, agsubliak to manan. Manipunita, dito yun ti paggatangak itinateng. Ay, nagmayaten, sir. Nagngmaw jay imbagada jay alakay, anak ko. Agsublinto ka numanan nga umay gumatang itinateng alako ta. Wen, nangag ko nanang. Ay, may
kayat sakit to'y blouse ko ita Ha? Anyat kaya't yung asawan. Magbagay ko nga min to'y blouse ko ita anak ko. Iso nakayawan siguro dayjay alakay. Ha? Madlaw nga ada ka ba ulan na itibiyag anya. Wen nga ron. Asino nga taday jay, kan taga ano? Njak man amo. Taga dito'y mula siguro Tako na namot nga agsublin tumanan. O di kayat naasawan day ta. Asidaglaang tibalay da dito'y. Sa pain ta ti umayagla ko no bigat wine. Ta abagan no agsublimanan day jay anak ko. Sa bali tinadlaw ko ko anak Kaslada sa bali akayat naasawan ti panangis isem ken panagkit-kita na kanya. Ha? Agrasamot kanyang dayjay alakay. Agraraman kayo mo. Tila ibagbagayo. Bakbakutan kayo. Imposible mo't Ay, tawon ko lang ti bumakbakat, Judy. Ngamno tila ngak, ubi ngak pay. Nalalay ngak tupay nga agporng mangam sika. Feeling nyo lang day tananang. Mm. Assuming kayo mo. Hello, good morning, Manang. Ay na. Kung nagtupay ko ta masapa ka nga umay makitsenda ita, sir. Good morning, mat. Ta umayak gumulpi tila ko yung anateng. Ay, wen. Apay, kasla awan ba't kaduamita? Ayan tayo napintas nga anak mo nga eh. Sumarunudan to iti anak na inton madamdama, sir, ta aglabapay ka no. Ha? Anak na? No kasta, adan asawa di napintas nga anak mo, Manang? Naganak abalasang jay anak ko, sir. Ta pinanawan tinakasikugken kwa na. Kasta ka ni. Agsubliag to nga rod no madamdaman niya. Ta inakpay gumatang iti ikan di tabanger. Sige lang, sir. Awan problema. Agsubli ka, Urayin ka, sir. Okay, Manang. Hoston to no adan jay anak mo. Sige, sir. Kaya naman si Naglukod. Jay samot anak ko ti kursunada na. San samot asya. Napintas mo to'y blouse ko ita. Sabong-sabungan, kan fitted. Nagseksi ak nga raw iti day to'y asuot ko. May mayat mo to'y blouse ko ita nga medical man. Medyo pinuskol ko pa iti lipstick kan pulbus ko. Hey, sapay ko taatap ko laang day to'y. Sapay ko tasyak ti kursunada da ijay alalaki. Hello, ading lapsat. Da kayo matgayam, sir. Sa imbag ta na uray kamot lang, ading. Adaytan ko ken ka. Atoyo, nag-grocery ak ngamin itay, ket inlakaman kayo iti anak mo. Kastamatan ka ni nanang mo. Ala, apay nga ikanda kiti kastoy, sir. Nakababain. Nasawa ngamin ti inam kanya, sitwasyon nyo iti anak mo. Pinanawan na kakano, tinakasikog ka. Putno ka di? Uwan nga rod, sir. Nakasagana ak amang tulong ka na kayo nga agina, Judy. Ngamin, agayataken ka. Ha? Mamatyak launay ngamin, ti ibagbagada. A love at first sight. Ay na, pasensya, sir. Napaanak lang nag-CRB8. Nagsubli ka mo gaya man. Anyat katangam, sir. Nagsukat kay manananang. Nangalaan nyo di tabado yaw. Di mo mo't ipadlaw, sir. Anyat gatangam anateng. Apay, di ka malamin di tabadom, Manang. Nalameg ti panawon nita, ngam nakatsyub ka laeng. Ay na, dagaan yun na.
Ay, nairwa makun iti kakastoy a klase ti bado, sir. Kasta. Sige, manggulpiak nga ron iti lakoyo anateng. Tapno maibos adagos ti lakoyo. Ay na! Thank you, sir. Anya nateng ti gulpin nyo, sir. Mabalin ka di, madamdaman ton. Ta awisag kumabiit to'y anak mo. Tayin kami mangan iti restaurant. Apay, siya ngay, di nak-awisan, sir. Ha? Akit sika ano umay ka manang. Awan problema. Umay kalata. Sige nanang, da kayon timapan. Tasyak tagbantay diti pwesto. Sige nga, Rod. Ala, duwatan amapan mangan iti restaurant, sir. Ta itik outan talaangan ti anak ko, kan ti apu ko. Ha? Ay, si kalangan tiagbati. Tabantayang pailaang ti apo kong manang. Ni Judy, ti kayat ko akadua. Itay pa'y lang di kay matagtagari. Apa yan? Nakamisuot kayo pa'y. Kaslada kagurayo. Kay, anya ngay tinagsarsaritaan nyo, iti dayjay alakay, Judy. Ay, agar-aram nga rod nanang. Anya? Kunak man no siya ti kursunada na. Siyak nga rod ka no. Nagloko dayjay alakayan. Impurpur maakpay iti husto. Gamsi ka magayam ti pagbawigan na. Mala. Diyak ipilit ti bagay. No talaga di na kayat. Ti importante, sika tinagbawigan na. Baknang day dya alakay nanang. Madlaw nga ron abak ng anak ko. Adda ka no business na. Naglugan kami iti nagpinta sa lugan na. Aya? Ay na, mayat nga rod anak ko. Aklonam nga rodan. Ta sigurado, pumintas to ti biyagyo nga agina. No iso ti pakiasawaam. Huray lakay ditan, basta nabsog ti bulsana. Ta sigurado, di kanto agbisin ni ti sidong na. Pampanunutek nga rod ti masakbayan ta anak ko nanang. Nagkari ano iso ti pakiasawaak. Ipaay na kano amin nakasapulan mi nga agina. Ay mayat nga rod no kasta. Ay na, di mon ipaybayag ti panangaklon mo kankwana anak ko. Tama nga no makabirong iti sabaling armon na. Sige nga rod. Aklo na kung no sumaron no nga agkita kami nanang. Oh, thank you, Judy. Di na kong pinarigat na nag-aram ka. Basta tay nagado akarim kanyak Marco. Di na kami baybayan iti anak ko. Ipaay mo amin ang kasapulan may. Wen, pagadalag to ti anak mo, aging ga iti kolesyo. Agyaman ak Marco. Okay, kasano? Agawin ta ni Jibalay may, tayam ab mo kay ti anak ko. Amang ano di na kaya taparakan ka ngay? Suportado na jay, iti anyaman na pangedeng ko. Isong awan ti rumbay nga pagdanagam. Ala, saysaya atom nga rod ti panakilangan mo kan ni Marco, Judy. Di mo sayangan day taagundaway, taman manon ti kasta. Nagbalin kanton nga instant back nang no kaskasano, tabak nang jay pakiasawa. Wen ananang? Uray medyo nasakit para kanyak. Medyo matudok basit to'y pusok. Taninamnamak asyak ti armen ni Marco ang inkarigatak nga inaklon ti amin. Ta ipagpagapok nga ron iti apu ko. Ay na, bakit kayon? Kastapay lat pampanunutan nyo. Ipabuso yun kanyak ni Marco. Ay na, di mo man matsang ka ulit nga ipagbagaday ta bakit? Ubing pa'y nga ron tirik nakmait. Ha? Isu ano, adagaram kanyak akas kan ni Marco abak ng ay, aklo nag-adagos Judy, sweetheart, is only Floro nga anak ko. Floro, iho, is only Judy. Tiagbalin na may kadwa nga inam. Naimbag nga orasyon, nana.
Ha? Di nakawagan iti nana tagkatawunan tala siguro. Nana, kunak ta nobya nakakat nga rod kya amak. Ha? Uwan mo't ngamin, Judy. Mamapay kit di ko ba? Tiyawag na kan. Ay kwa, isan pa'y lang Marco. Ta saan tapay mo't nga agasawa. Sige nga rod papa. Nana Judy, panawan kayon, tanda pa'y papanak. Sige, iho. Baro pa'y day nga anak mo, Marco? Wan. Awan pa'y matiyam amo na ang nobya na kanyak. Apay nga tangay ka nagtaarmot. Wano napili iti babae nga armon na. Yaka mo iti na anak ko. Aglaklakay samot ten na baro. Angam, kasla man nagbabain mo't ngamin. Di nan samot ang mo tagaram. Sayang di kinataer na no agbaak. Ay ket makamumot ten ano kaya't natagbaak. Jak mabali na pilitin ng mga sawa no talaga di na pa'y kayat. O anya, sweetheart, itulod ka ni Balayo? Maturog ak sa diti balay yun, Marco. Sigurado ka? Ang mga no sa pulin na katianak mo, Saan? Tadamot ni nanang kwa kadwana? alakad makamukha nga ron, Judy. Floro, inyagan kay tigatas mo. Intimplaan ka. Ha? Ay, agyaman ak nana. Mabalin ka di. Di nakawagan iti nana taubingak pay. Agkatawunan talang. Ha? Ay, kwa? Pasensya kan, ngam respeto kla day ta. Ta nobya nakakat nga rod ti amak. Basta Judy kunam kanyak, Floro. Aywan, madamag ko man lang. Awan ka di pa'y planom ang mga sawa? Ha? Madlaw ama nagbabain ka, Floro. Siguro, mabain ka nga agaram anya. Kwa? Amom, awan maalam iti bain-bain. Pagbalinan na kalaabaak day ta bain-bain. Sayang ti kinataer mo no di ka mga sawa. Masayak ti bukot mo, wen? Saan, Judy? Ang mga no makita na kani papa. Kat anya pa ti panunutin na. Di ka madanagan. Nakaturugan ti amam. Diyak pa ngamin makaturog. Iso arimwarak pa'y laang. Ha? Ay sus! Ado ti lami isti bukot mo Mabit lang, wen? Inakalaan tay lana. Ta iso ti pang masahek kan katane. Ado ti lami isti ti bukot mo. Ha? Kaya't maamasahiyak ti bukot mo? Ay, kat makaamo ka, Judy. Nanang, uray sublatan yun san ni Marco. Sublatan na sasawab mo. Jagayam kayat tila kaya pakirelasyonan. Wano pakiasawaan. Jak kayatan ni Marco. Sinakon. Anya? Apay ngay. Sapay inaklon mo. Inaklon mo pa'y kat nga rod no sinaam mo't lagayam. Kamamiris ko mga minadyak gayam kayat tila kay. Anya? Ay nagluko kan. Kan naimbag ano kayat nak ni Marco? Ubing samot ti type dayjay. Kat ilakad kayo ano kaya ayaw. Ibagak ta ibawing nakada kayo ti panagayat na kanya. Kasanod no di na kayat. O di sayang ni Marco. Imbes mayat ko man ti biyag mo kan kwa na. Di kay madanagan. Bak nang matlaang ti pakiasawa akto. Ngam ubing nga adayo ngam ni Marco. Di na kumamat sinaan, Judy. Ayan niya kamatan. Pinangnamnaman naklakadi iti awan. Sorry talaga Marco. Saan kagayam ngay ayaton? Apay nga ron ngay naklunak. No sinaan nakmatla adagos. Sana bale. Saan tapay mo't ang nagkasar? Limit ado nagita arapapta. Ang kasarta, kalpasan na. Agipatakder tayo ti sabali abalay tayo iti anak mo. Saan nun? Lipatan mo day tang arapaap ta, Marco. Sorry talaga
Ngam masapol nga agsinatan. Kano kaya mo, ibawing mon kanina ng tirik nam kanyak. Ah, Nabayagan a crush na katinak. Isulangan ti pakasaram. Agyaman naktapi gam ti awis ko, Floro. apay ka di, Judy. Ano di ko na mapagsaritaan ta? Kwa, amok ngamin aman nagbabain ka, Floro. Amok akayat mo matan ti maadaan iti nobya. Saan? Ha? Ang sakbay na. Kayat ko pa nga ibagaan nagsina kami ni iti amam. Kat nawayaak manan ita. Ha? Apay nga yan, nagsina kayo. Sininaak ta. Sabali ti kayak ko. Ha? Kat tangay mabain ka nga agaram. Siya kung tagaram kan ka, Floro. I love you. Apay kasta ti bagbagam, Judy. Amok nga damo pa nagustom kanyak. Aminam day ta. Tananlaw ko day taken kay di damo ta tinagkita. Ha? Kwa? Please, Floro. Aklunan na kun, tay kasar na kun. Ay ayatan ka. Sikat kayat ko pakiasawaan. Saan ajay amam? Nana Delia, tsak mo tin makitkita di lakay anubyo ni Judy nga anak yaw. Nagsina da gaminin, balasang ko. Anya? Ay la, nagbit mo tay. Kaano la idi naadaan da iti relasyon? Jakman ammo iti dayjay nga anak ko. Sapay baknang sa kano di lakay anubyo na. Uwid nga rod, ngamay. Jak ammo iti dayjay a Judy. Agala-ala ti panunot na. Di mo't umuumayon ni Marco ijay pwesto adakaw. Napasakitan sa ngamin iti husto. Umay tumutla ang dayjay nanang. Sana balay tayo bagak idikan kwa na akrasyo. Patya kasarungkaran na kay to dayjay. Sinayang mo ti gundaway, Judy. Imbes abumaknang kan pinaluspo sa mat. Di kay kadi madanakan. Tabak ng malaang dyan mga sawan to kanyak. Oh, asino day taaya? Basta, mamuan yun to. Ibagak tono da kami, nanang. Hi, Aling. Ha? Ay, mabigbig kayo asar. Da kayon samot tay nobyo idin ni Judy. Akaaruba may iti pwesto na dito'y palingkay. Well, siya nga rod. Diya akong gumatang lita pwesto na tayo nalilaw nakmot da diya, Judy. Ha? Dito'y pwesto, ti kayat ko apaggatangan, Aling. Ha? Ay, mabalin lata asar. Damag ko, balo ka. Pudno ka di? Ay, Owen sir. Awan pa inobyom? Narigat ti pa nagbiag itan sir. Jakon makiasawa. Mabalin ka diti, agarem ken ka, Aling. Kursunada ka ngamin. Ket agbirbiro ka kiti asawaeg. Tay napudno a babae. Saan amanangan lilaw? Damag ko ngamin anasingpet ka kano, ading ko. Ha? Ay, dayjayan ni Floro. Rimwaran manipod di tayan tinegosyo da. Surutak man. Kasaritak manan. Ay, papuskulugan ti rupak. Tapno matin nagtirik nanan kanyak. Oh, nabayag ka din nga gururay, honey. Sama to na yan. Sige, mapantan ni Tete Kotse. Ala, Okay, honey. damag kayang karelasyon na. Hani na dayjay. Pada na mo't lalaki. Bading nga ta ni Floro. Anyat pampanunutem si ka Judy. Ay, jay lalaki amang ikasar ko makanyak Napurnada mo, nanang. Anya! Anya nga, di sinayang mo ni Marco. Ay, agsubli ka ken ko na. Ibagam nga urnusen yun ti amin kada kayo. Jakmut ngamin maura yun asarong karanak.
Kan sa bali pa yan, ti paggatgatangan na itinateng. Ijay kaabay ta pwesto. Kababain samot. Tiamok ngamin ka kaya tenak ti lalaki kayat ko pakiasawaan. Saan magayam? Kunak naman nagbabain laeng. Isu nga awan nubya na. Isu asyak ti nagparik na kankwana. Ay, pada na magayam alalaki ti kaya na. Nanadilya, umay kayon to intun kasar ko Ay no kasta, makiasawa kan balasang ko. Sino nga iti pakiasawaam? Ay, ni Marco nga XJ anak mo, nana. Anya? No kasta. Kababain man nga iba gana na. Day tati agpayso. Awan mo ti plano ka mga klon kenkwana iday. Inot mo ten, natin nagtirik na kenkwana. Isu nga ita, ikasarnak ka noon ni Marco. Ay, nagkasat ka meten balasang ko. Alakit, congrats Nukuladang awan, di ka makawawa? Judy, apay ayang ung tamanen ta anak mon. Kasano? Sana makawawat. Adda nga ni pagpagatang na kawan ngor may gatang. Ay, si kantumot ngamin. No di mo kumasininaan ni Marco, sika kumaitan, tinapintas tibiyag na. Huwin nga rod Nakapapal jakin kuko iti kabay tayo apwesto. Nagmayatang tibiyag na iti sidong ni Marco. Jay lagpas pa siya tararamidon da. Sika mo ngamin. Di ka nagpampanonon. Ala, baybayan yung tinapalabas nanang. Talaga siguro asan ada kami tagkagasat Tulungan dakit di nga agdiskitar iti kwarta nanang taga-brodak man. Bantayan nyo ti anak ko. Tay karigatak ti manggad iti sabali apagilyan. Naga-brodak nga rod kat inanusak ti trabaho to abroad nga uray na riga. Tapi nanunot ko ti masakbayan ti anak ko. Ti amok agnanayonan ti panagrigrigat mi iti inak. Nga mita uray kaskasano magatang mi matten ti kayat mi agatangan at araon tadametten paggatang mi. Aging gay adak pala dito abroad kat ingkari kiti bagi kajak kagawi di Pilipinas. Aging kaajak mapaglepas iti kolehiyo ti anak ko. Alakastan, tigayim mo, Judy. Alaga gayam, di tanti nagpatinggaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. And your nose parity script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot matlang kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Dakkalayaman kada kayo amin, God bless, iti tunggal maysa.